Jalannya hambai ni nak question sama ni bagai. Sini di kebang ma borok sini tirpra haste wo. Interlocator ni mungi kebang ma buba grana pengen lagi. Eke Mr. Bubur fina interlocator diang thangka interlocator ni mungi kebang ma tam sana koksil samong sejaka. But at the last moment interlocator fakya. Angapun sanai je dofani jomano poito saya ado fasabza komori thangnai. Implement ngai abo norok jato na janjani khawa sama tongai hisi. Implement bufurung nai ekot signing mani jokhon abo obviously abo 100% nai karon ije bubagra boje tabuk je ekot sign khai tamani abo hin ching ra ekot ya and bubagra abo bani kaisa message ro let the tiprasa be in one platform sini se daito sini tiprasa ekot signing thinibo sing tiprasa ro thancha ke tongi funui man thangkai abo sini se datino implementation nai phiaba singnu go sini tiprasa ro kha buikabama singno sawhaisi thum chaw tongi mani asang bobo thango yango bobo irai thango hei thango ama ke bui advantage man thangmani bising tinyo buikabama singno weak ni wan so je tiprasa ro je o ekot sign mani te tiprasa ekot sign man tei abon bene sini tiprasa no singno muniyo haisi buni bosoni boro ro ke wana o je tiprasa ekot signing thang ke tiprasa ro tamung no tiprasa ro debo kuchuk kai thangan nei phiaba je o sing tiprasa hangai ro hangai tiprasa ni bai ekot signing mani abon se singam muni lai haisi abon se baksa sau kola pada abo ki chunya nei no just wait khairi sin thakung hajino sai khana ka sin takuk james bosaka je tiprasa ekot signing mani bagai je tabu stakeholder already arjak committee khama jagabo already sin bubagra tongoi tong dialect choli nai abo already mention khajak tong and kawama jara sin tiprasa ekot sign khapro bubagra ni signature mili ar honu ko sona boi baksa abno tei kawama biang ulta polta kok sane ko tong haisi je frunung nai o je ekor omukon khoroksa particular tiprasa khoroksa jati to fani bagai sinia omo entire tiprasa ni bagai ekot sign khajak tongo amo implementation nai ni bakhaus nang poito masona haisi abo min nin do fani jobani oje poito saya kai abo kono dine success ni mania example sungjoto no bebano sung bishas ni tei sung eje bobagrana poito ta bishas family kai tiprasa wo being a tiprasa tei amo hekapa hania birman dekte haisi tawana di norok joton nugnai abo kethang tongkhang kangkai joton nugnai tiprasa ekot implementation mani 125th amendment bill mani tai NLFT edited ekot je signing mani abo 100 upon 100 abo implement nai tai thajin sin takuk james se sai kana mani kebang ma sini NLFT edited no ti ko sini ke buya buin dofani korge biji tiprasa ni dofani bororo ma haisi bor khaitam khainani bor dofana tam khaimani kebang ma just miao social media wo comments wo kebang ma nu khaisi ang sanani mujung amai khorosa takuk te bukuk songno being tiprasa no saksa wan suine borok tiprasa no tiprasa dofa mathanani bagai bor dofa no kujugoti sanani bagai 35 bosor haya kare buni rajyo thangai machaya maniya yongkha thampui warjagi tongoi kya tong kesep tongoi borok ma tongoi kya tamni bagai tiprasa dofa no kujugoti sanani bagai am haijaga ang sanani mujung ani khata takuk te bukuk songno please sing khasinani dorkar borok 35 years sini hari thangai tongmani yabolo sini haw kibil family sing borok no belaino sini je sini bai aske borok paite bosor borok je thangai tongmani sing borok no belanya hambai paifle amar nana tamninba borok kem ni bagaya borok gono borni personal benefit ni bai borar thangai tongya ti prasana kuchugot langai dofat sizarna bai se borok dinara silani jobo thangai ma tong haisi awang bagai se semua kasatini ate kaisa lubang semua 250 kopi man arang man pakai apa kaya kebong ere kok sampai isa lubang selesai amon banyak sana si 250 kopi ni kok ya haisi tabu government bong no aba just a scheme hai borok je ase 35 bosor thangai tongi kya 250 kopi to joton kom siwa haisi in jo 250 crores be tiprasana tam muthang manai tam khaimana hina ambol bi ko ma sana to a 200 tam ni bagai sing 250 kopi na sing na hangke tiprasara united to hangke sing 2050 kopi poyo sing man kama haisi nothing is there sini sing thansa kri ni bagai sible tini aje 250 kopi bor je asak thangai fight khai thamani bor no buto je relaxation mar na blena bor ni buto mawan sunai aro ko mama bor tini NLFT tha thangai bor simino package tu be phele bor simi chana ni hamna ni bai wan chu le ni bui ko wan chu le na haisi so please am hai ego am hai bokol sing tonia woi
sini tiprasa dofani bagai jara samong khaini faini no borono sing as a legendary ni sing wan sona nang haisi tinin dina belanya hambai sini khaka ham sini maya ganang bubagra tinin dina bini bobo request khamani bisingte NLFT editor no request khamani bisingte sal buzuk sirani choba khai bunya hawa tongosinai government of India by central government by talk chol mani yabolo tini bebano possibility tin thanga karon kaisana tong haisi thanchani bisingte jodi no choba khaiyan kai abon koplai na haisi kubu be choba khaiyan kai a kubu no salsa nona fiang na haisi hari kaham tei khapangni tiprasa takuk bukuk song sini mafani soman tei joto bayar rokno blaike hambai especially te hambai maro tini sini YTF ni central honorable president sini Sir Suresh Debormano sini bisingo phaimanjak phaikya press briefing o sini YTF ni acting central ni working president sini Taku Prosper Deborma obo haikeno sini thani phaisa phaikya acting general secretary YTF ni sini Taku Lemon Deborma tei joto khapangni takuk bukuk sonok laike hambai maro especially miya ni je ঐতিহাসিক din eba laibuma joto borokno nukha through social media through news channel rokni bisingte je 4 September ro NLFT tai ATTF government of India by kaisa peace accord sign khlaimani o peace accord sign khlaimani bisingte government of India obono borok kok rukha je boskanni salo tibra sarok ni je jingjal tongmani tibra sarok je deprive ngai nijini un leno suppression tongmani oborokno borok boskanni salo suno solution runai hinmani bisingteino sini ha bubagra negotiate tough khaimani bisingte balai multiple time kok samani bisingte tini sung solution manmani sung nukha tamia hai salo accord sign khlaikya sung tai ba hambai maro bises kai sin NLFT ni je dofani bagai ha ni bagai sini tiprasa bosong ni bagai fight khai dirgo din romai bor o chobao jorito khai bor langma sasui kabang borok ni langma thui kosokha tai ATTF di team rokna bosun blaike hambai maro tai borok ni bagai sung proud feel khayo haisi kabang ma sini state ni channels ro ebakha abo haike tongui tongo borok na hamya bumung ruwi tini sai tongo ugrubar abo hairo khai kaisa kok sung jotono realize khaina nango saimane ni nango NLFT tai ATTF kunu dino phano sini country ni against borok fight khlaiako eba kunu dino phano sini state ni against fight khlaiako borok je borok fight khemani abo sampurno dofani rights ni bagai dofani solution ni bagai tai dofano fiokta ni bagai borok fight khlaimani bagai sung borok no sini YTF ni torof theke blai ke hamjak mu tai blai ke hambai sung tini janogo taibo bises ka hambai ma janogo sini ha buba grano o je accord rok signing to money it would have not been possible if our beloved Bubagra would have not taken such a serious and tremendous effort to convince the central government. I see. The central government no multiple time to convince Khaimani Bishingo tini o success the accord peace sign Khaimani bagai sung ha Bubagra no belai ke sini bekhabai hambai maru. Taibu sung hambai maru sin honorable home minister sini Sri Amit Shah ji no bini netritwe tai bo realize Khaimani bisingte je over the last so many years tiprasarok suppressed ngja tiprasarok nijini rights mani ang tongmani borok obono realize khaye borok buji kha tai borok national media ni bisingte bo saka je tiprasarok ni rights ni tei borok buskangni salo fulfill khlaijak nai ga aboni bagai tini hai je 4 September ro sung blai ke hambai maro sini joto khapangni takuk tai bukuk so je bokha dhunu gei bokha yokjagai nasingi tongnai ro no ang obono kha kaham baikhe kok kaham baikhe obono sanan musungo je it is just a beginning of our step haisi buskangni salo taibo step haijak nai tages committee ro form khaimani no dukhana
three stakeholders like Government of India, Government of Tripura, the Tipramot and stakeholders ni bising the already corrupt ni committee o chongjak mani norok saimano sini mayaganang habubagra tai sin honorable Tipramot and president sir BK Rangkol committee o tongo bus kang salo o committee ni bising o dialogue cholinai tai 125th amendment bill no dakti parliament o announce khai pass khlaine hinai sung poito khlaino tini joto ha besarokno te sini Tripura sarokno haino hai kha kaham baikhe norokno all successful norok part namani bagai norok hambai जों दिनै YTF Youth Tripura Federation इंगै जों कासे प्रेस खान थां दङ ता जतरना हामबाय तो प्रेस मीडिया रनो जिन लोगि दङो जिनि YTF नि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जिनि सार सुरज देबबर्मा एक्टिंग वर्किंग प्रेसिडेंट बरम गना प्रस्पित देबबर्मा एक्टिंग जनरल सेक्रेटारि ताकुक जेम्स देबबर्मा आं स्वयं एक्टिंग GS लेमन देबबर्मा फाइटिंग का जों दिनै जे प्रेस मीट नि जे मुलुखा जों साइमनो मिया 4 सेप्टेम्बर 2024 जिनि एनएलटी टेटीएफ नि जिनि अजामारक जिनि इंडियन गभर्नमेंट बाय कासा एकॉर्ड साइन खायलेका आपनो तै जों दिनै कासा प्रेस मीट खाय थाङै दङ आपनो मेनलि दा ब्रीफिंग खायनाय जिनि YTF नि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जिनि सर सुरज देबबर्मा हामबाय सिनि जतो मीडिया नि खाका हम ताखुकते बुकुक संनो तिनी और समय बाक्सा सिनि तिनी ऑफ पक्थुम जे प्रेस बिनि बिसिं तिन दर जतन फाइमाना बिन दर पिला पाइले हामबाय थाइजिन दर जतन खनाका सिनि तिनी ने विशेष खाय सिनि तिनी ने प्रेस मीट नर जतन नुखा सिनि थांनाय मिया सिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एकॉर्ड इंगै एडीटीएफ ते एनएलएफ तिनि बिसिं ते कायसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एकॉर्ड लायमानि ताई बरक सिनि ताबु जेबस कांगो सिनि त्रिपुरा सानि मानथाय सकथाय बेबांनो जे पैकेज टुबि फाइमानि बिसिं ते जे जों सिनि तामनि बागै तिनि अ बिसास खायै बरक तिनि आसक बिसि कदमा 35 years 35 বছর हा याकारै त्रिपुरा सायक समारनानि बागै बरक तिनि आज हाल सपाय बरनिया एकॉर्ड साइन लायनानै सोंनुखा तेबो सोंनुखा सिनि बुबाग्रा आजागा दंगु सिनि बुबाग्रा सब समयनो सोंनो सावो थानसानि लामानि बिसिंतै त्रिपुरा सा थानसा कायसा दंनानि बिसिंतै बे बाहायके जों जतनो थानसा कायसा बाक्सान खांखेसे जों सिनि त्रिपुरा सानि मुंसे जों आदाय खायमोन दिनै गोबां मा बर' दिनै बसिनियाव थानसानि आइडियोलॉजी फाइमेन जारो गोबां मा दङ जतनो जान हामजाक्ति दङ जों नुबै फायो जे सिनि त्रिपुरा हास्तेव दाबो बुबाग्रा एभ्री स्टेप बेबाग जागानो या कलम बाके जतनो नलगि सबै दङ हाइसे आबन बे आंगरनो कोइनाय नर जतनो सिनि अ आम हाय एकॉर्डिंग थं सिनि गोबां मानथाय सकथाय थं ताई नर जतनो नुबै दङ सिनि महाराजा प्रदीप विक्रम बिशर मानिका बहादुर सिनि होम मिनिस्टर होम सेक्रेटारि सिनि गोविंद मोहन बाय मालायमानि दिनै बर' जे मालायजा ताई बन्दु खानानर आईबी डायरेक्टर सिनि तपन डेका ताई बन्दु खानानर होम मिनिस्टर नि एडवाइजर सिनि एके मिश्रा आम हेके बर' जतनो मालाय सिनि जे बुइ गोबां साइथनाय सिनि लाय थांनानै कगो सिनि जे त्रिपुरा से एकॉर्ड साइनिंग मानि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते त्रिपुरा मथानि बिसिंतै जे एकॉर्ड साइनिंग मानि तै आबो बेलायनो पॉजिटिव थाङै दङ न के उतावाना दि कुनो वाना न को करि बुइ गोबां सानाय बर' साइनो दङ एकॉर्ड ने आकायजन दङ एकॉर्ड सिमि साइन खाय दङ किन्तु कुनो इमप्लिमेंट इंडिया तेबो नर जतन नुनाय सिनि 125th amendment bill जे बुबाग्रा संनो को मानि आंगा संनो सानानै मुसुंगो आनि जत खाखा ताहुकते बुक संनो बुबाग्रा जे संनो को मानि आबो कुनो दिन थकायनि बाय आं ननो सान आबो कुनो थकायनि बागै बसनो को बुबाग्रा और सिनि त्रिपुरा सा जाति बाय सिनि त्रिपुरा सा तंग कसं तंगै लुकुरं न तयै बकुनो दिन फन और पॉलिटिकल माइलेज पॉलिटिकल गेम थांनानै बाय फाया आबोनो बैनो जों YTF सब समयनो बुबाग्रानि बिसिंतै जों बसकाङो याप्रि sei दंगो YTF नि जे तांबतां बुबाग्रानि बिसिंतै जे दागि जामनि जों बेबां ताङै जक्तम आं सानानि मुसुं जे एकॉर्ड जे साइन मानि सिनि त्रिपुरा सा एकॉर्ड 125th amendment bill
tei sini NLFT additive economy implementation ngai jara implementation ngmaya nai tongero nang nijini dofana nang sokomori tongna ang amon sani mujo tebo ang koinai sini Takuk James sini general secretary na bot tekisa sini press briefing khaina ni babe